Konačno je otkriven razlog zašto Mbappe nije igrao u El Clasiku. Sukob između Arbeloa i Mbappea, vjerujem da ste pratili i da ste vidjeli, svuda je. Ali baš svuda po svim sportskim portalima, svaki ima svoju priču. Mbappe ima priču da mu je Arbeloa rekao da je on četvrti napadač, što je apsurd, burez, jer ne možeš čak i da imaš još neke, nećemo gledati vini, ali tu su Mastantuono, tu je Gonzalo Garcia. Ne možeš ti kraj njih se osjećati kao četvrti napadač, ne možeš, i da ti je rekao da si 44. napadač. On je rekao da mu je Arbeloa kao menadžer, jer kao trener Reala rekao da je on četvrta opcija i to je on rekao javno. Druga stvar, to ne bi smio govoriti javno jer nije dobro za tebe, nije dobro ni za trenera, nije dobro ni za klub, niti za ekipu, jer će drugi vidjeti nešto nelogično u toj cijeloj priči. I što je još gore, Arbeloa kasnije demantira da mu je to rekao, znači jedan od njih dvojice laže. Automatski se u klubu, odnosno o klubu, da se dešava puno gluposti, da se dešava nešto što se ne bi trebalo dešavati u ekipi kao što je Real Madrid. Ni u jednoj ekipi. Ali evo, u Realu, najvećem klubu na svijetu, govorim po trofejima, znam da svako ima svoj klub, ali govorim po trofejima. Druga stvar, prelazimo na, kaže ovako, Mbappe je želio započeti u El Clasiku nakon što je, ajmo reći, bio kritiziran od strane i navijača, i peticija je bila, i nekih, ne nekih, vjerojatno svih suigrača u slačionici, kad su ga uhvatili paparaci da je na jahti sa djevojkom i u tom momentu se izvlačio pod krinkom ozljede. Međutim, vratio se, krenuo trenirati, vjerojatno je vidio kakvo sranje napravio, to je moje viđenje, i krenuo je trenirati. Napustio je trening nakon što je saznao da neće započeti i kasnije je potpuno izostavljen iz momčadi pod krinkom da je ozlijeđen. Znači, on je zadnjih 5 minuta, jer ne možeš mi reći da se ozlijedio na treningu zadnjih 5 minuta, jer zadnjih 5 minuta, pogotovo zadnji trening pred utakmicu, čak i u amaterskim ligama se priča malo o utakmici i ne radi se apsolutno ništa gdje bi moglo doći do neke ozljede, kontakte i tako dalje. Sumnjam da su nešto radili gdje bi se on toliko mogao ozlijediti. I zadnjih 5 minuta je otišao jer je rekao da osjeća nešto u koljenu. To je njegovo koljeno, ja mislim da će ga izvlačiti za apsolutno sve što će biti. I stavio je story Hala Madrid na Instagramu, što je još dodatno razljutilo navijače, međutim oni nisu znali neke inside informacije zašto je do toga došlo. I onda idemo na Espanyol i Arbeloa je upitan o Mbappevom kontroverznom putovanju u Italiju. On je rekao, nismo stvorili Real Madrid s igračima koji izlaze na teren u smokinzima. To se ne govori. Znači, koliko god ti to možeš reći u slačionici, možeš reći igraču direktno u 4 zida, ne možeš to govoriti na pres konferenciji, zato što ispada da koliko god ljudi to možda i vide, ali ispada da treniraš klaunove. Znači, to, mislim, to se ne smije reći. Znači, ti ko trener to ne smije, makar je bilo tako, ti to ne smiješ reći medijima. Protiv Ovieda Arbeloa je iskoristio zamjenu u 60 nekoj minuti i uveo je Mbappea i to namjerno da je izložio svižnicima. S jedne strane mu je dobra školica, ali s druge strane opet koliko je to njemu poljuljalo samopouzdanje vidjelo se u jučerašnjoj tekmi, jer čovjek nije mogao trčati, nije znao. Znači to ko da više nije Mbappe, to neki random lik koji se došao, koji može trčati, koji je došao igrat malo nogomet. Doslovno je tak izgledao Mbappe jučer protiv Sevilje. Tako da javni komentari s obje strane su samo dodali još više napetosti. Po meni je to nešto što se svakako ne bi smjelo dešavati i klub gabarita Real Madrida, pogotovo sa Florentinom Perezom, to ne bi smio dozvoliti i što se tiče strane igrača i što se tiče strane Arbeloa. Tako da evo, to je detalj zašto Mbappe nije igrao El Clasiku. Vjerujem da ga niste znali, nisam ga znao i ja. Diario AS je objavio ovaj članak, tako da je 99% da je ovo istina i ima smisla i drži vodu, tako da je sukob između Arbeloa i Mbappea poprilično gadan. Ne možeš biti trener kluba gdje si u svađi sa najboljim igračima koje imaš. Na bilo koji način izazvat neku svađu između sebe i igrača, a pogotovo ne između igrača i igrača. Eto, to je neko moje mišljenje, pratimo situaciju i dalje.